T-Racers Turbo Tuning Teams. 13. Shazum. Od te munje mi se zavrtio stražnji dio. U T-Racerima, ako ne paziš, možete stresti struja ili još gore, možeš biti izbačen iz utrke. Zovem se Shazum i pokazat ću vam koliko opasni mogu biti moji trikovi. Što je to bilo? Moram skočiti. More mi je bilo naklonjeno i poklonilo mi moćan auto. Blorg ima energije za vanzemaljske zrake. Treba će me malo pogurnuti prema pobjedi. Kamen je na sredini trkališta. Ne možemo nastaviti s utrkom dok je taj kamen tamo. Točno to mi treba. Ovo je tren za iskoristiti noćnog viteza. Noćni vitez je kobni, udarni ovan turbograda. Zaleti se na svoje neprijatelje i izbaci ih sa ceste uz pomoć trikova velikog viteza. Noćni vitez, sudar! Hajdemo! Ne smijemo dozvoliti Shazumu da nam pobjegne! Došao sam sa zadnjeg na prvo mjesto! Hej, ali ne zadugo! Blorgove su te zrake već jednom izbacile s trkališta. Mogu i opet! Neću upasti u tu istu zamku! Samo na jedan način se može ostati prvi, uz pomoć dobrog stražnjeg napada, Fortrace. Fortrace oslobađa zvijer koja se skriva u vašem vozilu. Veliki energetski rep rješava se protivnika uz neustrašivu riku. Fortrace, dokaži svoju moć. Tako mi se da mora! Ja sam Shazum, zeznuti T-Racer i uz pomoć svojih trikova bit ću prvak turbograda. Ha! Ha! T-Racers Turbo Tuning Teams.